Jinavenden uçan radyodan gelden başkudarın heja irubistürne hemiştare 2023 çarşemne Brüksel'e saat 12 la Amede çarda gudarın heja minuçe navaruje peşkeş bikin le peşi çensen uçin me. Bele juanaj bu azadiye reverapo le rojava des bemeşat reşkire. Japonya peki ke jiliste rexsnin qada xadar hست. Gerilla TV dimeni operasyona şehit Leyla Sürkün alimetine veşand. Türkiye derbarı tecrüde u CPT'de bersivda pırsin parlamenter Nevruz Uysal. Jibu emin neşen yaşar carekiddin cezaata fastı. Gudarin nişan hacı berfrehe bültenema peşen bere xabidin biradosti balafreşer in devleta Türk herima biradosti bombekir. Erişen devleta Türk bu mabarana ve devam dike. Balafreşer in devleta Türk gündin birkeme sinin tarsta u singa yen herima biradosti bombekirin bomba baran beriye demeki kurt bekhat derbar zyananda agahib desneketin. Belim naji bere xabidin Rojavay Kurdistan iş bu azade fiziki arabara bu juvanan dest be meşadiriş kirin. Meşadiriş a juvanan le bakuruşlatı Suriye Rojava ve peşenge tevgere juvan şureşger dest begir. Juvan le berstada danzde adari alaqam şlokum bun u berbe bajri derike ve dest be meşadiriş kirin ku ve si rojan do beke. De meşadiriş de ve juvan le terbespiye çılağa melan u girkeyle gere. Derbaz bebin Livan deran çalakin ciherek bikin. Juvan da daxone xoda gutin ve çalakya protestoyu diye ki kanun ederlidir ki bedavi bikin. Bersiva wezareti ya tecrüti em bi CPT re hevkarî dikin. Parlamentere hedef Nevruz Uysal pirsnameyek radesi serukatiya parlamentoya kir û daxwaz kir ku wezîrê karê derve Hakan Fidan bersiva bide. Nevruz Uysal di pirsnameyê de got 25 salin Abdullah Öcalan li girtîgeha taybet ya İmraliyê dibin tecrütekî giran de tê girtin. Sûsê men bi tu awayî agahî jî nîne. Ev rewşa diş qanûnî
به وزارت و او تکلین وین در ورد تکل داره یاننا خویا دکه کریارن لگرتیگهین وی ولاتی نه لگوری قانون ولایت لگوری مکانیزمین دولتین در وتینه مشاندن به تایبتی به کمیته رگرتنا işkence CPT'ye kard meşnin evraste yanına. Eğer FF kari razbe bir yara dadge mafim van Avrupa'ya derbare Abdullah Öcalan da tebin pekirin. Evci suce gelo hun leser vi suci çi de fikirin. Gelo tekiliya vazirata ve bir yara konsi Avrupa'ya veziran ku ev mijar bi terahi nikaş kirinere heye yanına. Vazirata derbe دبرسوا پرسین نوروز سال دا گود کمیته وزارت دربه سال 4 جران جیوینان چیده که در آگاهاندنا انجام وان جیوینان دا تکیلیا وزارت ما بوان بریاران را نینه وزارت گود درباره تجدید لسر عبدالله جلان امرجن گرتیگان دا به CPT را کار دیکن Kudarin hejaj girtigen Ahmedê sê girtî hatin sürgünkirin Dewleta Tirka faşîst polîtikên tecdîdkirin û durxistina girtiyan ji malbatên wan didûmîne. Hate ragihandin sê girtiyên li girtîgeha hejmariyek a bi ewlekariya bilind a Amedê dihatine girtin sürgünî girtîgehên cuda hatine kirin. Hate zanîn girtiyên hatine sürgünkirin jî Yusuf Bulga, Çeçen Kîlkaya û Doğan Özbahçeci ne lê hate zanîn bêka ew sürgünî kîjan girtîgeha kirine. ام جارکیدن برای خوب دن هرمی پاراسنان آمدیه دیمن چالاکی آمده کاری و پاراسنا شورشگری لمتین هات بشانتن گریلا 26 مجدر 2023 لمتین اپراسیون شورشگری شهید لیلا سرخوین جبو بیرانینا شهیدین گری هکاری باران چراف بنفش وجین و آمد آوستا پیکات گریلا تیوی دیمن آمده کاری اپراسیون لمتین بشان گریلان کوچونا اپراسیون ددم آماده کاری ده هستین خوانی زمان و جی کامرین گریلا تیوی را آخوید گریلان گوتن او خوش با اپراسیون آماده دکن هوار نوان لزاب آواشنه لهر قاده دناوا شردنه اویجی به وی چالاکی پیشگیری بدن هورین خوین لهنگ و گوتن اف چالاکیا دسپیکینینه و نیا داویجی به امی بره دولدان شهیدان هر دم بسر دجمنده بچن و ام حوالین نهول برخوادانی دن ذاتا نهوش دنگ کانگ توپا و یه تقمانی ها هیچ تیمه حوالین تپه آمدیه یه تپه شهید گردان شهید چک داد این گره جودی همه اول سو برخوادانی حوالین زاپه یه نالباشین همه برخوادانیه که دن درستی هم ده حاضرتیه چارکیه دن جبون وانا را سکیه میگه شده هم دادن دسته باری کده که سر ملی ما هم موسا هر که خواهی حوالتیه پیگی جبوی حاضرتیه ما هنه نو سیلح عیار بکن برای آنها ما بیسین داوید ما بمبارتر آوید بچین چالاکیل داخل هست دیوه چنه؟ اونه چی تخوازن چه بیجن؟ راست اوه چالاکی می بکن هم جبوی بارن بی سرکت میکن و هم جبوی توقاتی که هم بری خانه که چالاکی بی بکنی هم بیجی جبوی تنگا و رخصنامه دست بیکن جبوی طولدانا komutanım Şehit Leyla Ahmet, Şehit Leyla Sofi hem bu Kulhıldanavi açalak. Mesela hem yapılan ziyarete katkıların görme katkıları. Yani bu tezaniş hem dengaj bu Kulhıldana fermandar ama mazın ve Leyla Sofi. Yani fermandar namazın bu Kulhıldanavi hem açalak gibi. Ya naba çalak ya temci naba ya daviji. سروی اساسی دو هم طولدان و همه شهیدین اول میش فعلیت به داویجی مشوی رحیه مدتشین محقق صار کنیم همه اول سرکفتن ورا جیابان شد ببلا ببمی وان چالاکین خودم سر بکنی اهم اول را سرکفتن دخواست فرماندارنا رو دیار کریه همین آبسین اگر وربن ایگم یوم یه بسین یوم یه گرم تنی افلا اگر چوبش فقط خلاص کردن اگر ورد حمله کنه حسابlar سرکفتن کنیم اولا için çalıki yani içine serbestin da konuştuktan diyor sonra hamiye bir tarif koyuyor hamiye kendi verirse bu ameliyetten serbestin yani çalıki yapabilir hem serbestin işte hizmet yapmasın hem her an serbestin var
ام بالا بجین چه همی اول رام سرکفتن تره چیه وان ولا هو ما هو خليفه بس سلزنا بالله وكوالد بيكون جاهزين پل چالاکی گرتیان در روزا سیامین ده بردوام دی که امید توجار تجدید قبول نکن چالاکی گریوا بچوبنی یا دور وگر کو گرتین سیاسی بداخواز عبدالله جلان را آزادی چی پرسکری که کرد چارەسەری سیاسی دانه دست بکن در روزا سیان ده دوام دی که گریوا بچوبنی گرتین سیاسی لگرتیگین ترکی ان لباکوری کردستان ترکی 27 مجدار دست بکر گرتین کو پیشگیری دان کمپانیا عبدالله جلان را آزادی چی پرسکری که کرد چارەسەری سیاسی را گاندن کو به ویرمانجی 27 مجدار دست به چالاکی دیکن گرتیان هر وارا گاند بکن و گرتین نخواش و گرتین 2 سال جبردارا وان رمانه نکبن چالاکی گرتین آگریوا بچوبنی به دوربگر و حتی 15 سبات بدومه حتی گاوین شنبر نین آویتن و چالاکی هم دوام بکه یک جی گرتین کتی گریوا بچوبنی جی یاکوب اکمان این لگرتیگا مارمارا لسر آرمانجا چالاکی به مالباتا خورا آخوی وها گود گلمه ولات پرز ایهجا لسر ریبر آپو تجیته که کمیناکا ولی تو دورا جهانی نینه فرس کرن افروش هم ما و هم جی گلمه دخنوا فکارن هیم بنا تجیته ظلمه امی نهی نیوه و شیبه بن اون نجی قبول بکن حتی گاوین شنبرتینه آویتن دی اف چالاکی ما بدومه وکی گرتین سیاسی ام بانگا برخوادن لگل خواجی دکن بجی برخوادن زندانه گذرین هجا ژاپنیای پارتیا کارکرین کردستان پکک جلسته لنا جناوا لیسته رخصنه قدخه درکست استخبارات نافخوی ژاپنیا لیسته خوی رخصنه قدخه نوکر دلیسته نو ده پکک نینه اف بریار د چاپامن جهان ترکیه دجی جهگه برفره کرد دزگه ها استخبارات نافخوی ژاپنیا پیسا لسر مال پر خویا فرمی داخوینک دورا گاند کوان پکک جلیسته رخصنه قدخه درخستیه کردین ژاپنیا بریار به کیف خوشی که مزن پیشوازی کردن دوی دمه ده کل سراسر جهان پنگا و عبدالله جلان را آزادی کردستان را چارەسەری سیاسی تمشاندن و دو سال وگر دامزراندن پکک ده بریار که بویرنگی آ ژاپنیا بالکشان ژاپنیا بریا به سالان د انجام زختین دولت اتر ده پکک خصبو ناوا لیسته رخصتنین قدخه بله پارێزەر ویسی گونێش گوت نزیکاتê li Abdullah Öcalan nezîkatê li statûya Kurdan e parêzer Veysî Güneş derbarê tecîta li ser rêber a Axivî balkişan ser nezîkatê li meseleya Kurd û statûya Kurdan Demokratîk Bûna Tirkiye Veysî Güneş nirxandina rêber Apo ya çi dikin bila bikin wê têkiliya navbera Kurdan û Öcalan de qet qut nebe bi bîr xist û wiha got ev heqîqet xwe ferz dike xwedî derketina ji bo tu rêberekî nebûye ji bo birêz Abdullah Öcalan pêk hatiye bi sedan kesan jibuvi agir berdan beden axwa û bi sedan kesan jana xweş destan di navber Abdullah Öcalan û Kurdan de tekiliyeke xurt heye sedema bingehên a pêkanîna tecîtê jî ev tekiliye tecîta ku di şexsa Abdullah Öcalan de têmeşandin îro li qadên çandî siyasî huquqî têmeşandin bi vê polîtikê dixwazin Kurdan entegrî pergalê bikin li ser kampanî û çalakên li dijî tecîtê û azadê fîzîkê rêbera ku jî Veysî Güneş wiha got divê parêzer hunermend rewşenbîr siyasetmedar û rêxistinên girsiyên demokratîk li hemberî tecdîtê hestiyar bin nêzîkatiya li rêzdar Abdullah Öcalan nêzîkatê li demokratîk bûna Tirkiye û meseleya Kurd e hemû pêkanînên antîdemokratîk ên li îmraliyê niha li ser hemû girtîgehan û rêxistinên girsiyên demokratîk têmeşandin lazim e herkes ji bo azadê fîzîkî Abdullah Öcalan bikeve tevgerê parêzer baro siyasetmedarên ên ji bo hevdîtinê serlêdan kirine û berseba wan nehatiye dayîn lazim e dengê xwe bilind bikin em ê wekî ûhade Cardin serî li yekîtiya baroyan a Tirkiye û Wezîrata Dadê bidin her du sazî teknîkî li pergala tecrîtê mêze dikin mafekî rawatê astekirin li ev wekî bûyerekî hêsan lê mêze dikin em ê li hemberî vê tê bikujin Bele em ê sala 46 a PKK bi serketinê tacîdar bikin ev nirxandina gerîlayên HPG ne gerîlayê HPG fedekar yadîgar û qehreman Kobanê derbarê cejna veçinê de axivîn û gotin avabûna PKK û tevlîbûna nava refên PKK ji bûna me vejîne destpêkekî nû ye destpêkê te 27 mijdarî di demekî wisa de salvegera
یه چلو ششمین بکدو فدکریا ریبر آپو حتی روزا ما ایرو هاتیه لگلوی یکو بفکر و فلسفه ریبر آپو را خوا آفراندیه و وان چیای آزاد لبر خود ده جبو بی گلی جان خوا فداد که جان خوا به معنا دی که از همو حوالین ده چپره ده و همو حوالین ده زندان ده دستری در ریبر آپو را از 27 مجداری لوان حمیان پیروز دکم و بجنا خال لیبر شهید شورشی دتوینم و گریلای آزادی کردستانی جبر حتی امرالی جسروکا پورا سلاف خودشینن و ام سوز دادن وی گلی حتی دلوپا خونامه هایی ام وی تکوشینی بلد بکن. سالوگرا پارتیا کارگرین کردستان PKK سرید معمار آزادی ریبر آپو پیروز دکن و لتباهی گلی روجلات ناوین به تایبەتی گەلێ کورد و عرب پیرۆز دەکەم بە ئاوابوونا PKK-ڤا کوردên ku hatibûn binerdkirin hatin ji nû ve bejîneke nû hat destpêkirin bi naskirina PKK-va me jî ji nû da xwe nas kir em dikarin bêjin em ji nû da ji dayîk bûn me ji nû da jiyan kir û em ê ku mehkumî binkeftinê hatibûn kirin vê carê tersî wî ام به سرکفتنی را رو به رو تین ام جی وقت گریلاین آزادیا کردستان وی روژه اوج برخوادانیا ریبر آپو یا لزندان امرالیه الهام دگرن و هر روژه که بوی آوایی ام زیدتر کین و افکای خواه لهمبر دجمن زیدتر دکن و حسکرین خواه لهمبر وی ولاتی و لهمبر وی گلی ام بیتر مزن دکن دیسا جبوی وی روژه دبیجم جبو بیرانینا وی روژه امی حیات داوی لهمبر اف دجمن فاشیست امی شر بکن و امی وی شورششی کسندیکل بسر بخیم. بلگودرین هجل مانهایم پانل دیجی قدخل سرپکی پیکات لباجر مانهایم ای آلمانیا دلینکی و نوند چاندا کرد ببونیا سالا سهان قدخل سرپکی پانل کردار قستن نونر پارتی چپ الکساندر گلاسنر همل ده پانل ده آخوی واقعد 3 سالن به نحقی پکی ل اروپا هاتی قدخه کرن کجبو آزادی گله کور شردکه دولت آلمان سرکیشی جوی قدخیره دکه به بهانهان داویج سر مال و سازین کردان اف یک خواز دولت ترکیه مونیکا مورس و کرم شامبرگرجی و دهمان دمیده نونرین کردان جی آخوین نرازی و نشانی قدخیدان ولی گودرین هجا دایی که ناشتی جگوتن ام آزادی ریبر خو اوچار آلین کردستان دخوازن اینسیاتیفا دایی که ناشتی به سالان هم لدیجی شهر و هم جشبو خزم وزاروکین خوین کجال دولت ترک و هاتنه رواندن وندا کرن تکوشنه ددن لدیجی تجدید بان کرن اندام اینسیاتیفا دایی که ناشتی استانبول امینه اربک و گلسوم داغ جشن نوسرا خوین و گوتن شبو آزادیا گلان و باشی و آرامیه دوی جلان آزاد ببه اوا 15 سال از نادایی که آشیتی دم از آشیتی دخوازم یعنی اتخوازم بارش چیبی یک هوی چیبی یعنی ام بندستن ام نخوازن حقام بینه پرچ خواندن زانه سالان هم تینه پرچ خواندن سوای ام دخوازن دنگه ما ببی دنگه ما بکی یعنی آگاهی خواهم بی دخوازن ام بیشن گرینگین سما کردا به تمایا بلامز نبیشن یعنی حالو خوشبون هیا خوشبون سما کردانینه چونکو دیسپلین سرمایا جاب دولت فرشخواندنا گله کردا ام دخوازن دیسپلین سرگه سرک گله کرد رابی یعنی بس حتی کنگی امی حالو به پرچقن یعنی برادری حبس و زندانا وبن بتمی یعنی وای گرتیا وای حبس وای زندانا دا جذب حتی مرن نوی در نای خنوا بس حتی کنگی اجبو ما مرن هیا یعنی کی به بلا او به ام نخوازن مرن چه به یعنی ام دخوازن و کهوی هبی ام دخوازن یا دیسپلین یعنی جناب توایی تجدید سر من رابی یعنی حتی کنگی تجدید سر گلی کردوی نه سر وکر سر به تمی گلی کرده امریکا آخافتن کی بکن امریکا خوا ifade بکن امریکا در اکید ام بیشن ام کردن حتی کنگی امی حالو بن سلاف و حرمت خواهد
بله دولت ترک لمرسینی 6 کس کرن بچابن پلیسین دولت ترک لمرسین آوتن سرگلک مالان 6 کس بنچاف کرن و بر ناونده پلیسان ندیرو که جی پلیسان به حنجتا پاروکرین لسر مدیا دیجیتال نه کس بنچاف کربون کو سه جوانا زاروک بون حتی زنی جوان نه کسان 5 کس هات انگرتن کو دو جوانا زاروکن ناویوانجی مصطفی یشودون عبدالرحمن الماس محمد دمیر و زاروک بناوی نده و مئا سنه پلیسین دولت ترک لبتلیس وان جی آبت بون سرمالو گندان 43 کس کربون مچاوان جوان 43 کسان 7 جهاتن بردان 6 کس جی هیجی لقرقولینه پارلمانتری پارتیا و کیوی دموکراسیا گلان HDP آبدلیس حسین اولان بوان گوتنان برتک نشانه بنچاف کرنه دا جهاوین حتی نها لگوندن بدلیس اپراسیون تینه کرن 10 گوند به مهان دور پیچی دمان گل نکارن لعرد خود چاندنیه بکن لشکران به صدان دار برین آرمانچ والاکرنا گوندانه طوله هلتینین دناوا کسین هاتنه بچاف کرن دا کال زاروک و نخواش جهانه لور حقوق دجمنات که هیا گل ما مافتاره و دی سری نتوینه او چی بکن ام پاش دا گاوی ناویشن بری دولت ترک هی واسورا کردستان کره لیسته قد خیان گریتارین هجا دولت ترک هی واسورا کردستان یا بلژیکا، استرالیا، آمریکا، دانمارک، فرانسه، سوئیسرا، سوئد، ژاپنیا، ایتالیا، نروژ، عراق، سوریه، آلمانیا و استرالیا کره لیسته ترور و دزانی سر هبونا مال 62 کسان 10 و 20 وقف و کمالیان بریارا به امضا وزیر کار خزینه و مالیه محمد شمشک وزیر کار هندور علی یرلیکایا درکت دو روزنامه فرمی دولت ترک دهاته وشاندن لیسته 62 کسان و ناوه 20 وقف و کمالی انجی روزنامه فرمی دولت ترک دهات نوشاندن دیدم که دولت ترک هیواز را کردستان در لیسته تروری دراگان ژاپنیا جی پکه جناف لیسته رخصنه قد خدر کس استخبارات نافخوی ژاپنیا دماغ پرخوی فرمی دراگان که پکه لیسته رخصنه قد خدر کسیه بلن برای خواب بدن برخوادنا گرتین آزادی شابان کایگوسوس 27 سالیه لگرتیگاه هجمار دو به تیپا ته آبونیانا قیسری تگرتن دستی راستی و پیه راستی کایگوسوس نینه و جسادی نوت آستنگ داره لینای بردان دایکا شابان کایگوسوس دوری کایگوسوس آقابی و گود تنی لنگه که کره من مایه لیچی بکنشی بوی لنگی ده پاج و گاوی نعویشه تجریت سر گرتیگات مشاندن یعنی سر مالبا تجریت مشاندن مالبا جی به تجریت یعنی نرحتن پیشی ابنی ده هفته وی اجی چون گرتیگه چون آچق گرشه یعنی روش گرتیگه ها نباشه تجریت کی گران دانه و دما تجریت سر سرکاتی چه و تجریت سوایجی تجریت سر سرکاتی تجریت سر گرتیگه هبگه دایه هم کی وای که وای مالبات کی امشید بیژن گرک یعنی اف تجریت راو زارو که ما یعنی لوی حفصدا یعنی نمینن بانگامشد به تیم دنیای را هيا به تیم حقوق را هيا از دایی که شعبان یعنی سر شعبان مسکنن ایرو شعبان انسان کی یعنی بدست توبية وشعبان أساس شعبان نية حفصية شعبان حفص حق نكية يعني أس فيد بجمع جرك يعني شعبان ببردان أس مال شعبان كوري خامزة بكم أم زاروك خوات نجي نهلن حيا يعني أم ساخنجي حيا مرنجي و یعنی ام زاروک خوارا نجی ام بون شوپا زاروک خوانا مسوز دایا زاروک خواجی ام یعنی الوی دعوه ام گری گاوه که جی نتاویجن آن قبانه بله مناج برای خوابدن رو جاوای کردستان وای به هزاران شیلان لسر ریا شهیدان دمشن بریا 19 سالان ده 29 مجدر 2004 ده اندام کمیته ناوندی یا پیده شیلان کوبانه بناو خویدن می ساباکی و هفرین خواست زکریا جوان فواد و جمیل لموسلی هاتن قتل کرن دایکا شیلان کوبانه آنگو می ساباکی فاطمه سلیمان و خوشکاوی حیفا شیخ محمد عاقبین ده سال هزون دایکا شیلان
فاطمه سلیمان و نرخاندنا کر د سال 1982 در روزا پنجشنبه یکم جر پارتیا مبر خدا مالمه پشتی شلان فری کردی بو جرگوتن کدوی توجی حوالین خو خوش گبرای خو فری کردی بکی 4-5 سالان زاروک فری زمانه کردی کر شلان دما بچوک بو تم لپای حقیقتی بو لهمبری فکری عشرتی بو قیزامن سهل دره و به هزاران لپای خوش یار کر وای به هزاران ناو شلان هلدان و بون میناکا جان آزاد ایویامه اوا ایدی ام آزادی فیزیکی رهبر آپو ببینن خوشکاوی حیفا شیخ محمد جوها گوت شهید شیلان لدیجه هر جور دستلاداری پاجورو سری هلدا خودی جسارت که مزن بو ایرو جبو هموش نین کرد بویا میناکا سهلدری و برخادنه شیلان پیشتو کو تفگر آپوی درکت او هاتن باجر حلبه به فکر رهبر آپو به هات گریدان دا پیرو با پیرن مهر تشلمه قدخت کر دگوتن هوجنن لشیلان لدیجه وان درکت ام وکی شیلان به جسارت نبون از جی و مالباتا من جی بوی سر بلندن شیلان بو شورشگر و خودی لکردیتی و کردستان خود درکت او رومتامه اما حتی داویه خود لشیلان پارتیا خو نرخین هری پیروز شیدن خود درکبن بلی روشنامه سلیمان احمد افشیست سوشش روزن وندایا پدکش اولهی و جانوی بپرسه آژانس روزنویسی باکشانسر رواندن روزنامه‌وان و ادیتور بخش عربی آژانس سلیمان احمد واگود آسایش پدکی 25 جدمه لدری پیش خبر انگو سیمالکا حواله مراواند و سوشش روزن تو آگاهی جنایی گرتن تبرتک و نرازیبونان تاوی برتک و نرازیبونان پدکه درباره روشا روزنامه‌وان سلیمان احمد ده تشتکی نابیجه جپاره زرین سلیمان احمد نریمان احمد جگود جدما رواندنا سلیمان و ام هول ددن وکیل خو ببینن و دوسیاوی بخوینن مسردن آسایش گشتیات هوکی کر لی به بهانهان لکولین بحنجتا لکولین دوام دکه تو آگاهی ندان تاوی دادور آسایش رازی بو و بریار دا امی ببینن لی آسایش گشتی ری ندا آژانس روزنویسی جگود پدکه اولهی و جانا ادیتور آژانس سلیمان احمد برپرسه تفگیر حکمه پیشگیری خواهش بو خواه پیشاندن ماموستیان نشانده سروک تفگیر حکمه آمار حکیم پیشگیری دا بایکوت ماموستیان آل باشوی کردستان واگود ام روشا ماموستیان آل سلیمانی جنیز و دشوپینن بایکوت وان دمک دریجه دوام دیکه و مفتارن بانکر دستلاداری حریم دیکن موچین ماموستیان دابین بکن گرینگی بدن ماموستیان نبه پرسکریک و ایشن ماموستیان وره مجبیر کرد بلجبون امینه شنیه شهر دولت ترک جاره کدن جزا خواست. ده 14 حزیران 2018 ده هفجین و دو کرن امینه شنیه شهر نافچه پرسوسا رحای جهلا خزم و پاریزبانین پارلمنتر AKP'ye بره İbrahim Halil Yıldız ve hatın قتل کرن. لی بحنجتا کو حقارت لحالیل یلدز کریه در حق امینه شنیه شهر ده دوز هات بو وکرن. دویمین رونشنا دوزی لسیمین دادگاه جزای گشتی رحای پیکاد. دنه پاریزرین امینه شنیه شهر احمد تاش و علی ارسلان آمده بون. دوزگر به ادعای حقارت دخواست جزای محاط 2 سالان جزای گردیگه آنجی جزای پریان لامینه شنیه شهر وره برین. رونشتن لسر داخوازا پاریزرین امینه شنیه شهر جبو آمده کرنا مطالعه تعلق 20 قانونی هاته کرن. جنه عدالت 2021 و کو نوبت عدالت دست بکریه و حتی نها بسدمین وکی هف در حق امینه شنیه شهر سویک لپرسین هاتن دست بکرن و جوان دهجی و گوهرین دوزه. یکیتی اروپا گوت تندیا لسر جنان گفال لسر مروواهیه بابونه 25 بیشتر روزا تکوشنه لهمبری تندیا لسر جنه کمیسیون یکیتی اروپا داخوینک بلاف کرو بالکشان سر مترسیا مزن آد بیلان چو کشتن و شدت لسر جنان کمیسیون یکیتی اروپا دیار کرو که کمیسیون یکیتی اروپای حولی نوان جبوا وکنا جواکه که بی تندیا لسر جنه بردوامه هات دست نشان کرن لوالاتن اروپا زیرتری 3000 جرجالی هفجین آنجی اندام اندن امالبات آخوا و هاتنه کشتن ده هفته ده بکیمانی دو جنتینه قتل کرن جسادی سودو کریارن دست رژی جالی هم پیشه و دناوا سازیان ده هاتنه کرن کمیسیون یکیتی اروپا تاقاس کرد که دوی هرکس جبو داوی آنینا تندیا لهمبری جنان تیبو کشه و پیشگیری بده جنان
Elmas Kirtepe li Erzurumê di 124 saliya xwe de kûça dawî kir. Jina binavê Elmas Kirtepe sala 1899 li parêzgeha Erzurumê jî dayîk bû. Elmas Kirtepe li bajêrê jî dayîk bûye zewicî lê ji ber xwîndariyê neçar malê gel malbata xwe kûçî parêzgeha Sêwasê bike. Paşê jî ji wê derê kûçî bajêrê Qeyseriyê dike. Piştî ku hevjînê wê jiyana xwe ji dest dide li gel zarokên xwe dimîne. Zarokên wê bi tirsa ku çav lê bikeve heta mirina wê temenê wê vedişêrin. Elmas Kirtepe beriya hefteyekê di temenê xwe 124 salî de ji ber bêhtengiyê çû nexweşxanê lê tu nexweşî lê nehate dîtin bê ku tu nexweşî kûça dawî kir. Kurê Elmas Kirtepe yê 124 salî Mehmet Kirtepe got em 11 xuşk û birane. Sê ji wan rehmet kir. Yek ji wan ji ber qerêza dil mir. Yek ji wan ji ber bûyera trafîkê û xuşkekê min adin jî di temenê xwe 110 salî de rehmet kir. Heft xuşkê min ên din hene. Hevjînên her heftan jî wefat kirine. Ji xuşkên min ên mayî herî mezin 92 saliye û ya herî biçûk jî 5 saliye. Tevî neviyên neviyê wê derdora 105